Ese waruziko guha umwana muto smartphone bingana no kumuha igarama rimwe rya cocaine? Ese waruziko bishobora kugutwara byibuze telefone 41 kugira ngo ubone igarama rimwe rya zahabu? Naho bikagutwara toni y'amabuye bakuramo zahabu kugira ngo ubone byibuze igarama rimwe rya zahabu? Muri iyi video tugiye kugaruka kuri byinshi utaruzi cyangwa utigeze umenya kuri telefone za smartphone nkuko tubikesha urubuga rwa Brightside. Isi yabonye smartphone ya mbere mu 1992 aho ikigo IBM cyasohoye smartphone ya mbere yitwaga Simon Personal Communicator. Ikaba yaraguraga akaba miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Yari imeze nk'itafari, ikaremera nk'inyundo, ikagira touch screen ndetse yashoboraga kohereza ikanakira email na fax. Nyuma y'iyi telefone nibwo hatangiye kwaduka n'izindi telefone. Aha twavuga nka Motorola V70 yo mu 2002. Yari ifite keyboard izenguruka screen yayo. Nyuma yayo haje kuza Nokia 2600 yo yari ikoze nk'igitonyanga cy'amazi. Nyuma y'iyi nabwo haje kuza P7 pen phone yo yari ikoze nk'ikaramu. Izi telefone zikoze mu buryo busa nk'ubusekeje zaje gushyirwaho akadomo n'uruganda rwa Apple ubwo basohoraga telefone ya mbere ya iPhone mu 2007. Aha nibwo hatangiye gusohoka izi smartphone tubona. iPhone ya mbere yasohotse yari iteye mu buryo bw'urukiramende rectangle bikorohera abantu mu kuyikoresha. Yari ifite kandi screen nini ugereranyije n'izindi smartphone zari zarasohotse mbere yayo. Ibi bikorohera abantu kubona amashusho meza. Ibi byabaye nk'igitangaza kubera ko yari yo smartphone ya mbere ikoze muri ubu buryo. Kuva iki gihe nibwo n'izindi nganda zatangiye gukora telefone za smartphone bagendeye kuri yari yarasohoye na Apple, kuko nabo babonaga ari agashya kadasanzwe. Ibaze noneho kumara imyaka myinshi utegura umushinga wa telefone itarigeze ibaho mu mateka, ugashora amafaranga menshi kugira ngo umushinga wawe utungane neza, habura igihe gito ngo ushyire hanze umuntu muhanganye akagutanga gushyira hanze udomeze nk'uwawe. Ibi nibyo byabaye kuri Android mu 2007 ubwo Steve Jobs wa Apple yabatangaga kumurika telefone ya mbere ya smartphone ikoze mu buryo bwihariye, ubwo nabo bari bamaze imyaka bakora ku mushinga umeze nk'uwe. Ibitangaje kuri smartphone, uko ibihe biza niko smartphone zigenda zihinduka, aho kugeza ubu telefone ushobora guhina yamaze kugera ku isoko. Aho mu gihe kizaza hashobora kuza izo ushobora gushyira mu mufuka w'ishati cyangwa ukazambara ku kuboko. Smartphone zifite ubushobozi buhambaye bukubye inshuro ibihumbi bwa mudasobwa ikigo cya NASA cyakoreshaga mu 1969. Kugeza ubu telefone zabaye kimwe mu gice cy'ubuzima bwacu. Hari n'abantu badashobora kubaho nta telefone cyangwa internet, icyo bita nomophobia, no mobile phobia. Nikola Tesla niwe muhanga wenyine wahanuye ko hazabaho telefone zifite ubushobozi buhambaye. Aho mu 1926 yavuze ko abantu bari mu birometero bazaba babasha kuganira bakoresheje agakoresho gato gakorera mu mufuka w'umwenda. Uruganda rwa Dokazi rwo mu Budage rwongereye imifuka y'imyenda rukora kugira ngo abantu bajye babasha gushyiramo telefone zabo. Ubushakashatsi bwerekanye ko byibuze 65% by'abakoresha smartphone bashobora kumara ukwezi nta application n'imwe badownloadinze. Smartphone zombie niryo zina ryahawe abantu bagenda mu muhanda barangariye muri telefone zabo batitaye ku bandi bantu babari iruhande. Umujyi umwe wo mu Budage washyize feruje hasi ku butaka kugira ngo zijye zifasha na ba bantu bagenda barangariye muri telefone. Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa kuri smartphone nko kuvumbura bateri zayo, touch screen n'ibindi byinshi kuri telefone. Iyo butaza guterwa inkunga na leta, telefone yari kuba kimwe mu bintu bihenze byigeze bibaho mu mateka ya muntu. Mu 2008 abantu bavuga ko ikoranabuhanga rya Android rishobora guhomba burundu. Nyuma mu 2015 biza kugaragara ko byibuze 85% by'abakoresha smartphone bakoresha ikoranabuhanga rya Android. Abakoresha smartphone bashobora gufungura telefone zabo byibuze inshuro 35 ku munsi.
Telefone nka kimwe mu bikoresho bigenda byigarurira ubuzima bw'abatuye isi, ni ngombwa ko twakigengesera mu gihe tuyikoresha kuko zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu. Twibande cyane mu kuzikoresha ibidufitiye inyungu kurusha uko zatugira imbata zayo. Niba wakunze iyi video, ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twavugaho muri video itaha.